Ljudi, danas ćemo igrat, mislim, ova druga Surfers, kao što vidite, kupio sam dinosaura. Idem ovo iskoristiti. Opa. Da vidimo sad koja nam je riječ. Fail. Sad 2 i... nešto lago je. Da ovo koristim da nam bude što veći skor. Uzeo sam ove patike. Evo, skupili smo i... Opa. Idemo ispod, desno, gore. Ovdje bi mogu nastradat. Dobro, nisam. Samo da vam kažem kako ćete dobiti ovu dinosaura. Samo odete na njih i samo ukucate email i password od Facebooka. Sad sam iskoristio ključ. Dobili smo 1050 ovih coinsa, što smo skupili ova slova, riječ. Šta će magnet? Što lako je nešto. Jedan paket. Ne, a još jedan. A nemam više ključeva. Da imamo šta smo dobili. Da imamo šta je ovo sad. Da kliknemo ovo sule. Ne. Znači da vidimo šta smo ovdje dobili. Neki novi. Ovo je ne. Dobili smo ovaj ključ. Sad ćemo ovaj. Ovo sviđa. Ovaj se ne sviđa, ne sviđa, ne sviđa. Ovo mi je dobar skate i ovo je brz. Hajde, možete mi bacit. Sine, dobili smo 3 ključa, jest 3. Opet. Još jedan. A sve što nisu... Ne, imam i ovaj. Ovdje je 5, jest. Zlatni ćem se. Da vidimo
koji smo na tabeli. Ja ne, nisam htio ovo. Ja sam bronza. Evo, od 32 igrača ja sam 30. Ali dobro, tek smo počeli igrat. Sad idemo još vidjeti. Još karta, ne, još ova, još jedna. Opa, opa, opa. Dobro. Ne znam šta znači ova zvijezda, ali eto. Baćemo uznati, možda je nešto dobro. Kasnije kako. Ja nam je najčešće. Evo, nisam go. Opa. Vidit ću sad posle kad završim. Vidit ću da nekog čovjeka kupim. Da vidim koliko su ovog imam, ovu nemam, vidim koliko ovaj 30. Ja mislim da mogu nekog valjda kupiti. Ne znam, nisam siguran. Fali mi još. Ja mislim da je ovaj najskuplji, da imam 280 ključeva, znači lik je preskup. Sad ćemo skupljat za ovu kojajku, šta je ovo već? Mogu bi kupiti i ovo. Sad ćemo skupljati još malo. Ovu mogu kupiti. Ali neću. Skupljat ću za... Još ovu i... Ja mislim da ćemo dobiti... Do ninje, ne do ninje, do ne ajkuli. Izgubili smo, ovo će biti kraj. Ključ smo dobili, imamo 16 ključeva. Samo da odim. Mislim da mogu kupiti. Evo.
i očekujte svim u sljedećoj epizoda ćemo igrati. I to je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se u sljedećem. Poz!